Yes, kananya mbifurize igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha, akuriyo twumva amasaha yo kugicamunsi ya telefoni muyimpereze di niyo yakazi rwose irimo icyitwa imiripuko. Murabona ko amakarita y'u Burundi rwose mbanamaze kuyakuraho gatanu kuri kagenzi kako. Igicamunsi kiza rero akuriyo twumva amasaha yo kugicamunsi, igicamunsi kiza akuriyo twumva amasaha ni mugoroba biraza guterwa n'ukuntu ingengabiye yawe ihagaze. Turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera kuri 2 z'ukwa kane 2025. Tugarutse mu makuru akomeje kugenda turuka ku butaka bw'u Burundi. Moto ibintu bya komedi. Itonde gato umba awa ni Burundi. Umva yomona bayitangutiwe. Mbona ku buryo siruka aho ni ku mupaka neza umva. Yes, birumvikana rero ndagarutse ndinjiye mw'abantu b'Imana mwe. Umwoto mbonye hano ni umwoto navuga ko ari umwoto ukomeye kuko icyitwa Barundi bamwe bamaze kuva muri Uvira barimo barafata bya bikoho byabo cyangwa se bya imodoka byabo bakiruka. Ngira ngo tugiye kuba tuginjanamo gatanu kuri kagenzi kako. Wowe utari wakora subscribe rero yikore, ubu amakuru yo kugicamunsi ndasinyiye amakuru yo kugicamunsi. Wowe utari wakora subscribe yikore kugira ngo ibintu bigende neza. Nababwiye ko turi butangirane ukwezi neza cyane, turabasuhuje ariko kandi tubaye nikaze hano kuri Duniani Kote TV. Namakuru aremereye cyane tugiye kuba tugarukaho rero by'umwihariko, ariko amakuru murabizi anyinjiramo nsuza abantu badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, baba bari muri Korine Munanira, baba bari muri Korine Mujejuru, baba bari muri Korine Kinazi, baba bari muri Korine Kinigi, baba bari muri Korine bari mu makori nagiye atandukanye. Itonde gato no hari drone nyandikiye. Idrone yanditse bikira ati amakamyo agera kuri 6 yatse abasirikare barimo imbona kure nyinshi mu kanya binjiye mu kigo cya gisirikare cya Cibitoki. Gahunda bafite zirakomeye, turaje tugomye tubakurikiranire tubabwira uko bihagaze. Namaye nkazati ibintu byakomeye mu gihugu cy'u Burundi di uziko imyiteguro noneho yamaze kuba imyiteguro idasanzwe. Abantu bari muri Korine Tongo, abantu bari ahitwa muri Korine Kinazi, abantu bari za Musenyi, abantu bari za Karuzi, abantu bari muri Korine Munanira, abantu bari muri Korine Kinigi, abantu bari Kabuga, abantu bari Ngozi, abantu bari Rugazi, abantu bari za Buhanza, abantu bari za Kivoga, abantu bari za Korine Mujejuru, za Gitaza, abantu bari za Magara, Korine Mulangula, abantu bari za Kanyuzwa, abantu bari muri Korine Mpingwa, abantu bari muri Korine Mulala. Bose turabasuhuje Gitega, Bujumbura, ese mumeze mute mu gihugu cy'u Rwanda Kigali mu rwa mukuru twabasuhuje di. Nahabwiye ati muri uku kwezi nge naje akaguru ndi kugatereka ko kandi kubera amakuru mfite atari ivumbi nkavuga ntirekanya batotorere. Nukuvuga ngo rero by'umwihariko abantu bari muri Uganda kwa yoreka guta Museveni n'umuhungu we Kayine Rugaba turabasuhuje cyane. Abantu bari rwose hano mu gihugu cya Kenya kwa William Ruto, abantu bari Malawi, South Africa kwa Cyril Ramaphosa, ndakumwita Sina Makosa. Turabasuhuje cyane, turabasuhuje ariko kandi rwose tubahaye nikaze hano kuri Duniani Kote TV. Abirumvikana rero navuze byinshi ariko munyemere nsimbukiye mu makuru. Turaza kugaruka gato ku mupaka Uvira ndetse ku mupaka wa Kongo ndetse n'u Burundi ibintu byakomeye. Turaza kugaruka Cibitoki turebera hamwe ibyamakamyo amaze kwinjiramo, isasu rinakomeje kugenda rivuga rwose. Turaza kugaruka hitwa Kibira tubabwira uko situation ihagaze, ivumbi ryatumutse, inkuba ziri gukubita, ibintu bya bataratu muri iki gitondo cya rwose. Namakuru angezeho mu kanya basanze bitavye Imana. Ese byagenze bite, bimeze bite? Ndaje turaza kugaruka ku kibuga kinini cya Bujumbura International Airport. Abantu b'Imana ubu tuvugana munyemere mbabwire yuko drone z'intasi z'ababirigi zongeye gucishwa mu gihugu cy'u Burundi. Ese bimeze bite, byifashe bite? Turaza kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye i Bujumbura. Ubwoba ni bwose, babagabo bambaye polisi nimba ari radiputabara, nimba ari zanuza, nimba ari abarwanya ubutegetsi bw'u Burundi simbazi bakamejeje. Ibi bintu witwa General Never abikizwa n'iki?
mugabo ntudacunga neza. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 Red Tabara yari kukozeho, ariko no muri uyu mwaka w'ibihumbi 2020 oya mu mwaka 2015 nibwo ari gukozeho, yari koze ku gihugu cy'u Burundi, ntago ari we wari uri perezida. Ariko mu mwaka w'ibihumbi 2025 nawo ushobora kuza kuba umwaka wawe ntudacunga neza. Impamvu ni iyi, katuze tuyisobanure. Gatanu kuri kagenzi kakorero, kora subscribe niba utari wakora subscribe, kugira ngo tuze kugenda tugendana neza. Ati ibintu birakomeye, wamenye ko ubu tuvugana munyemere mbabwire yuko icyitwa M23 ndetse nafasheho kwa Kisekedi, nari mvuze fasheho kwa Kisekedi, munyemere mbabwire yuko rwose ubu tuvugana nyamuna ibintu byamaze guhindura isura, kuko ubu tuvugana mu gihugu cya Katari niho hagiye kubera ibiganiro guhera ku itariki 9 maho, bigomba guhuza M23 ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo barimo ba Imani Nzenze amakoti batangiye kuyahanagura, aba bakuri ibikorwa by'ubutatsi ndetse n'aba Bertrand Bisimwa. Birumvikana yuko rero ibyo nabyo ari ibintu bikomeza kugenda bikara, wifi baze kwishyiraho kugira ngo ibintu bigende neza. Wifi baze kwishyiraho kugira ngo ibintu bigende neza. Hano tunasoma amakuru. Yes, birumvikana rero ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi bitangazwa niyo nkuru turaza kuyinjiramo, muraza kumenya byinshi abigenanye n'ibiganiro hagati ya M23 ndetse na Kongo. Never ajyahe, reka bazi ibintu babisinye, nibarangiza bababwire ati Kivu y'Amajyaruguru n'ubundi mwarayirwaniye, ni y'Amajyepfo za Masisi mwararwanye, za Rucuru mwararwanye, tuzi urugamba rwabereye hani Goma, ati tuzi urugamba rwabereye za Bukavu, ati biki n'ibiki, ati reka tuyibahe n'ubundi rwose mwibereho neza, reka baze bayibahe. Ariko wa mugabo iredi tabariri kuri bura butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uraza kuyicira. Reka M23 kukwihimuraho, itanga nzira, itanga umuhanda uturukana muri Kivu y'Amajyepfo uzamuka winjira muri Uvira, urebe ibintu biri kubikubeho. Barazajya batereka ibikodo Bujumbura baba bagireba guki ndani pi. Reka twigarutse mu makuru indani, ubu tuninjire Tayali, kuko amakuru buriya niko kantu ka mbere k'ingenzi. Tuninjire, ariko rwose muri ano masana rinzanye vibes dasanzwe, gusa n'ubu nta naho zagenda cyazifite. Mwabantu b'Imana mwe, reka mbibwire yuko situation ari hatari, ibintu bikomeje gukara ndetse binakarata by'umwihariko muri rusange. Tugaruke gato hano Uvira, ni Uvira kugeza amaginga ya ikomeje kugenda iberamo ibitendo biremereye cyane, kuko hari ubukikango abarundi bayabanginga tabahunze bari kugira gutya. Hari ikikango gikomeye cyane yuko ikintu bita abarundi bashobora kuza kugoterwa hano, bamara kugoterwa hano muri Uvira bagafatwa nkuko twababonye bafatirwa za Bukavu, bafatirwa za Goma. Nta kindi kintu rero kirimo kirabaho kuri kote y'abarundi. Amakuru namaze kwakira, abambere barimo baragira gutya bagahita bikomereza, bagera i Burundi bakabata mu mvuto. General Neva akababwira ati mujyande anza babakubita inkongore, abandi mwumva mufite gahunda bongere babambike uniform babagarukire mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko amakuru namaze kwakira ngo nuko imbonakure rwose zimo ziravuga ati reka reka, ntago bishoboka yuko dushobora gusubira muri uriya muriro. Birumvikana yuko rero ibintu bikaza mu gihugu cy'u Burundi, ndetse turaza kubona ahubwo rimwe turaza no kwikanga uyu mupaka babujugunye biruke, turaza kwikanga umupaka bawusizeho Uvira biruke. M23 kwikanga nawo ukontorora ku gice kuri kote y'u Burundi nta muntu uhari, kuko igihe bari buvuga ati Uvira, abagabo bari hariya ko kari bakasha amashokero hariya hantu, hariya bitwa bazira wanarifu, hariya abagabo bakiro papa, hariya bitwa bazira nine queen. Aba bagabo ni bakasha amashokero nabo barimo ba General bya Mungu Maheshi. Iyo bageze hano ngo bafite ukuntu ngo bakora utuntu twabo ngo bagakubita ngo bakazana n'umwe bagakubura.
bakunzi ba Duniani Kwaza TV turabasuje ariko kandi rwose tubahaye n'ikaze wowe uri mu gihugu cy'u Rwanda hirya no hino. Katwigarukire gato ahitwa Cibitoke. Ni Cibitoke kugeza amaginga ya nayo igikomeje kugenda iba agatera nzamba kanyina wa nzamba, kuko amakuru ndimo ndatira nuko kugeza amaginga amasasu arimo arumvikana ari imyitozo idasanzwe. Andi masasu akaba arimo agenda yumvikana make macano za Uvira, nayo akaba ari ukikango cy'abarundi bakomeje kwikanga M23 ku bihanga bw'ibyuma. Ariko di internet ndabona iri kugenda gace baze kuyongera badoshyire ko ka internet ka wifi bacomeke rwose ahandi hasi tujya ducomeka kugira ngo ibintu bigende neza. Yes, birumvikana rero by'umwihariko aha naho ni imyitozo ikomeje kugenda ikazwa. Amakamyo agera kuri 5 umutaramu amaze kumbwira ati na amakamyo avuye mu bice bijye bitandukanye, by'umwihariko n'abasore bagiye bakusanwa nabo binjiye mu kigo cya gisirikare bagiye mu myitozo idasanzwe. Ibi nabyo turi kubibona cyane. Ni imyitozo idasanzwe ndetse n'imyiteguro idasanzwe mu gihugu cy'u Burundi amaze kuba ifata indi ntera moto izobera muri rukomeje kwaka mw'abantu. Ibintu birakomeye, ibintu birakomeye, ibintu birakomeye, ibintu birakomeye. Reka twikomereze by'umwihariko aho muherere hose turabasuje ariko kandi rwose tubahaye nikaze hano kuri Duniani Kwaza TV. Ako kantu ndaza kugoma kugakoresha, utari wakora subscribe uraza kuyikora kugira ngo tugendane neza gatanu kuri kagenzi kako. Na makuru arebana n'umutekano, politike na diplomasi nanye ndahababereye kugira ngo aya makuru tuyabagezeho. Reka tugaruke gato i Bujumbura. Drone zindi zamaze kuba zihagera, ni Bujumbura airport cyangwa se international airport zamaze kuba zihagera, nizigiye kwifashishwa mu bikorwa by'ubutasi mu gice cya Uvira. Ibyo ni ibikorwa byo kugira ngo M23 ritaza kuba yakinjira. Ariko shaka abahungu bamaze kuza gace basesera kwisani isa muzajya kumva mukajya kumva barasiye mu misozi rupu. Reba nk'ibisasi birimo biraturuka hano hejuru yanjye. Yes, birumvikana rero ibyo nabyo ntabwo turi bugarukeho. Ikindi nababwira nuko igihugu cy'u Burundi kitegura amatora y'abadepite muri uyu mwaka turimo, ariko kandi amatora y'umukuru w'igihugu nayo akaba abura nk'imyaka 2 kugira ngo bahite bayinjiramo. Ese neva araza kuyobora igihugu cy'u Burundi? Ese ibyo biraza kuba nk'ibya Kisekedi? Ese naza kukiyobora? Red tabariraza kubikora nkuko yabivuze? Ka tubitege amaso tubirebe. Ariko gusa icyo namubwira cyo ararya rimenge kuhanga bw'ibyuma yenda baze kuturebera iminota kugira ngo ibintu bigende neza muri rusange. Baze kuba baturebera iminota kugira ngo ibintu bigende neza muri rusange. Ibintu birakomeye, ibintu birakaze. Yes, birumvikana rero ni byinshi cyane bikomeje kugenda bituruka mu gihugu cy'u Burundi bivugwa ndetse binatangazwa. Icyitwa vumbi rikomeje gutumuka ku rwego rwo hejuru. Reka tubashimire rero by'umwihariko yari Moses wanyu nk'ibisanzwe. Amakuru yacu nakagaruka, turaza gukomeza rwose tubakurikirane byinshi cyane bikomeje kugenda bituruka mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kuba amakuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Reka mbabwire nti reka tubisubikira hanga cyangwa se tubisoreza hanga kugira ngo ibintu bigene neza. Murakoze cyane.